دنگ گل دنگ کردستانیه. برنامه زانست و تکنولوژی. برنامه زانست و تکنولوژی. برنامه زانست و تکنولوژی دم باشگودارین هجا برنامه همه یا یکمین ده سال 2025 ده امی ها بدن ده هر برنامه کی خود ده دربار زانست و تکنولوژی برهف بکن بواره پارو بکن. برنامه زانست و تکنولوژی دست پیدا که بله به هر کینه برنامه ما یا ایرو ده مجار هنه سال 2025 ده زانست و تکنولوژی دید بکو به سال که دیار کر کو سرین مجیه مروان حتی بسر مدیه تاری مادهین تاری و هر وها بوان پروژه انراتی خواستن هم جیانا مروان بیباش کرن هم جی جعالی کو نای زانین این گردونه بین کشف کرن. لگوری آگاهین اجانس فضایی یا اوروپا ایسا و دست به لیکولینا اتمسفیر دروی عرضی بکن و جعزمان اولی کولین بکرن اولی کولون و به ارکن سرکه ورن مشاندن. اجانس فضایی یا دولتین یکبوین امریکایی ناسایی پلان دکی که ده سال 2025 ده لیکولین بریا برنامه بناوی آرتمیسی لسر هروی هیوی بده مشاندن. زانیارین استرونومیه تخمین دکن که و ده سال 2025 ده گلک بویرین گرینگ لعزمان دور عرده ورن نشاندان و رو بدن. بری افجی برنامه همه و هر وها هری داویجی ده دربار چین ده لیکولینک هیه که تیگوتن چین یک جوالاتن هری بر بپیش و یا چیکرنا درونان. دولتین یکبوی امریکا ده سالا نوده و بهاتنا دونالد ترامپ پیلان دکی که امبارگوی آبوری یان سپاندنن سینور کرنا آبوری لسر بر همین چینی ین دواری درونان ده خود اگراوی هنجد جی اولکاری نشان ده. بمرابن برنامه ما دست پید که سال 2025 ده زانست و تکنولوژی ده دبکو به سال که دیار کر جسرین مجیوم روان حتی بسرین مادهین تاری به گلک پروژه انراتی خواستن هم جیان امروان بیباش کرن هم جی جالی گونای زانین این گردونه او علی ورن کشف کرن کام بنرن لوی سالا پیشیا ما دواری زانست و تکنولوژی ده و چه وره کشف کرن. پروژین سرکین کو و آپروشا تکنولوژی و زانست دیار بکو آرمانجیوان بویرنگینا دانینا نقشه گنتیک آمیشی مروان بیگبونا قادین گنتیک و زانستا رهیکان را بربتزاوی 100 سالا بیستان برفرح بو بیشتی کو پروژه گنوم مروو سالا 2030 تمام بو دلیکولین بیومدیکال دا بو گلیه کی دیار کر و جبو فهم کرنا آوانی گنتیک آمیشی رینو دیار کر. پروژه هومان براین شالی کمیسیون اوروپایی و سال 2013 هات دست بکرن و جبو فهم کرنا آوانی تبلیغات آمیشی بو هولدان کی ولیکو ببکار آنین آمیشی چکری و تکنولوژین دانه یمازن در کتپیش. پروژه جبو فهم کرنا شفرین گنتیکین میجی الگوریتماین میجی چکری و تکنیکین دیار کرنا نقشه گنتیک بکارتینه تبنین رهیکان و تکلین گنتیکین ناور هرمین جداین میجی خالا دیار کر آویکاریا هروها لکولین کرنا کوکا گنتیک آن نخوشین نورولوژیک این وکا الزهایمر پارکیسون و اوتیسمی حالت دارین روازین درمان کرنه بی آفراندن. بسال 2025 را آرمانچ اوکو حول
هەوڵدانên ji bo danîna nexşeya genetîk amêjî û ahengiya van agahiyan li rêbazên tedawiya şexsî bêtemam kirin. Fikrê hilbirîna enerjiyê ji fezayê di salên navîn yên sed sala bîstan de wekî çîrokekî zanistî hatibe dîtin jî di sed sala bîst û yekê de bû armancekî rasteqîn. Konsepta lişûna wergirtina enerjiya rojê ji ser wê erdê hilbirîna wê li fezayê û ragihandina bê enerjiyê bêyî qeblo ji cîhanê re bi karên saziyên mîna NASA û Ajansa Fezaya Ewropayê kete rojevê. Responded projeyeke ku dixwaze vê teknolojiyê bi rêbaza enerjiyê dikare nû bibere bixe nava ahengiyê. Fikrê malzemeyên dikarin xwenû bikin bi sûdwergirtina ji hunera xwenûkirinê ya xwezayê di salên 1990 de dest pê kir. Karê destpêkê li ser polîman û malzemeyên weke beton dest pê kirbe jî lêkolînên li ser bikaranîna organîzmayên zindî di 10 salên dawî de zêde bûn. Projeya am îmatê hewldanekî pêşînge ku materyalên biyolojîkên mîna ku varikan ji bo afirandina aveniyên nûkirî bikartîne. Di çarçoveya projeyê de bi bikaranîna miselyomê re ku aveniyên kokî kubarikan malzemeyên avaniyeyên dikarin nû bibin û xwe nû û serrast bikin têne afirandin. Ev malzeme li derdora avahiyan, mobilya û ambalajê li qadên cuda dikare bê bikaranîn. Armanc ew e ku heta sala 2025 ev malzeme pêşkêşê qada bazirganiyê bêkirin û di sektora lêkirina avahiyan de şoreşekê biafirîne. Kêmbûna populasyona mozan di salên 2000 de veguherî pirsgirêka welê ku bala zanyarên hewêrdorê kişand. Ev rewş li ser hevsengiya ekosîstemê û hilbirîna çandiniyê bû gefeke cidî. Projeya Bîkod ji bo başkirina tendurustiya mozan bû hewldanek ku teknolojî û analîtîka daneyan gihande hev. Daneyên li ser girmahî, nêm, denik û liv û tevgera mozan alkewaran bi algoritmayên mejiyê çêkirî tê nirxandin. Mêşivan jî bi sala van daneyan li ser rewşa tenduristiyê ya kewaran dibin xwedî agahî û destwerdana pîwîst jî dikarin di dema xwe de bikin. Armanc ew e ku di sala 2025 de populasyona mozan bêparastin û hilbirîna çandiniyê bêdewamtirin. Domdariya bajaran ji nîvê duyemîn yê sed sala bîstê û pêve bû xalekî girîng a tevgerên hewêrdorê. Di salên 2000 de jî teknolojiyên avahiya kesik û plansaziya bajarê ekolojîk navdar bû. Projeya Sirav projeyekê nûbûyî ku nîzîkatiyekî li teblîkirina civakê û hunerê ya li veguherîna ekolojîk a bajaran nîşan dide. Proje xwedîwan armancan e ku li bajaran qadên kesik bênezêdekirin, rîyên bîskilêtan bênezêdekirin û avahî bi berhemdariya enerjiyê bêne avakirin. Hunermend û civakên xwecihî hevkariyê dikin û modelên bajaran yên domdar ava dikin. Sirav de ji xwe re dike armanc ku sala 2025 domdariya hewêrdoriya bajaran û avakirina qadên hîn jiyanî pêk bîne. Keşîfkirina elementên giran yên super ji salên navîn yên sed sala bîstê û pêve bo parçeyekî girîng ji lêkolînên nukler fîzîkê. Elementên dawî yên li tabloya peryodîk li qada laboratuwarê hatine sentezkirin û her yek ji wan li gel ku temenê xwe kurt jî be li qada fîzîka atomê agahiyên girîng bi xwe re aniye. Keşîfkirina elementekî nû ya super giran wê bi bikaranîna amûra bilezkirina parçikan û cihazên pêvandinê yên hesas pêk were. Taybetmendiyên avaniyên van elementan li qadên weke enerjiya nuklerî û avakirina malzemeyên nû dikare gavên girîng bide avêtin. Di sala 2025 de bi keşîfkirina vê elementê re tê xwestin tabloya peryodîk û feraseta fîzîkî ya binê atomê bêkûr kirin. Pênaseyên madeya tarî û enerjiya tarî di salên navîn yên sed sala bîstê de hatin ragihandin. Lêbelê karên cidîyên destpêkê yên ji bo fêmkirina van hêmanên nepin di salên 2000 de dest pê kirin.
تلسكوبا فضائية نانسي غرانسي رومان او تجربة وكا اكسنون دخوازه لوی قادی گافین گرینگ باویجن دیار کرنا نقشه بلابونا ماده تاری و پیواندنا باندورا انرژی تاری لسر برفرهبونا گردونش آرمان جن بنگهین وان پروژیانا تلسکوپین پیشکتی و ددکتورین بنی عرده دیوان لکنینان ده برولکی گرینگ رادبن سال 2025 تکلداری ماده تاری و انرژی تاری ده دبکو آگاهین شینبر پیشکش بکه او آگاهی جی جبو فهم کرنا آوانی بنگهین آگردونی او پاشروشا و ده آستا کریتیک ده گرینگه کریسپر ده سال 2012 هنده بپیشن جنیور دودنا و ایمانویل شارپنتیر جیهانا زانستی را هاتیه ناساندن. اوری باز به صدورگرتنا جه سیستما خوپاراستن یا خوزایی یا باکتریان هاتا آفراندن و کرکو دیورین سپسیفیک ین لدی ان آیه برنگه که حساس بینه بریکو پی کرن. د سال 2020 ده دودنا و شارپنتیر جبر کارن خوین لسر کریسپر هجای خلاطه کیمیایی یا نوبلی هاتن دیدن جبر کو اف تکنولوژی د درمان کرنان نخوشین گنتیک ده دکاره شورشکی گنگاز پیک بینه گلگی بالکشاند. بله لگوری آگاهی اجنس فضایی اروپایی اسا و دست بلیکولین اتمسفیر دور عرده جعزمانان و بکه اولیکولین و به ارکن سرکه ورن مشاندن یعنی انگم کارن بدو ارکن سرکه یا یکمین و فلورانس اکسپلورر به کرتی فلکس تی پایین کو جوان لیکولینان نقشه جهانی یند درباره تندرستی شیناهی لسر روی عرده و مترسیین لسر روی ده ور درخستن اولیکولین نزدیکی 3 سال و نیوان و بمشاندن جبو لیکولین و آمورا فلوریس ور بکار آنین یاکو کاربه همو داتایان برهف بکه یا دویمین جی ارکا دویمین و درباره دارستان لسر روی عرده لیکولینان بکه و ایگه آگاهیم برفره و هرگری لسر گوهارینن که تینه لسر فربون آنکه امبونا دارستان رو ددن ورن برهف کرن. اجنس فضایی یا اوروپی اسا جوان لکولینان هدف دککو سیاست درباره روش هوایی بری و برنا چاندنی و پیشخستنا و اولهی پرگال خواردمنی یا لحریم مسوگ. اجنس فضایی دولت یکبوین امریکا ناسا یه پلان دکه که ده سال 2025 ده لکولین بریا برنامه بناوی آرتمیس لسر هیوی بده مشاندن وقت پینگاوه یکم لشاندن کشتین عزمانی بین پیلوت پینگاوه دویم آنکو ده سال 2026 پلان دکه پیلوت آنگو مروانجی به کشتین عزمانی بشینه. اجنس فضایی یا دولت یکبوین امریکایی ناسایی پلان دکه که ده سال 2025 ده لیکولین بریا برنامه بناوی آرتمیسی لسر هیوی بده مشاندن. بالکشه که افگاف پشتی که سازی فضایی یا چینی راگهاند که او هن نمونه جخاکا جهی هری تاری یه لسر روی هیوی گرتنه و آنالیز دکن پیک هاتیه. ده سال 2022 ده ناسای دکاری بو مسیون آرتمیس یک یا فضای بری شاندنا کشتی عزمانی اورویون آب مروان بشینه هیوی. لیبل نها پلان دکه که ده سال 2026 ده آمدکاری پروژه آرتمیس 2 دکه. لگوری وی پروژه وی کاربه مروین استرونوت بشینه سر هیوی. افجی دب جاره یکم پشتی سال 1907 و دویان ده که مروف چونه سر هیوی پیک بی. جبریان ها ناسای دخواست استرونوتین ده سال 2025 ده بشینه هیوی لیبل اف ارک پیک نهاد. و جبو سال 2026 و هاتا پاش فخستن پیک بینه.
جبو کو ناسای کاره به و میسیون پیک بینه به شرکت فضاییین تایبت و اکسیوم سپیس و سپیس اکس هماهنگی دکه کوه ارمانجی پیک بینه. استرونوت لگوری و میسیون تینه پرورده کرن و جلو برگین کو نو جبو خباتین لکورین السر هیوه نها تی دیزاین کرن و آماده کرن. دمها آداره 1025 ده استرونوت سونی ویلیامز و باچ ویلمور اوی وگرن عرده. پشتیکو او دستاسیون فضایی یا ناونتوایی جمعه تیرمه 1024 ده جبر هم پرسکریکان ده کشتی وان عزمانی ده رودا بو نکاری بون وگرن عرده. جبو و ارمانجه کشتی عزمانی یا بناوه ستارشیپ تیپش خستن. اوروش هشت کو ناسای دما وگر آوان آدناوا نه مهان ده پاش و بخه بگومان اوروش نجر زیوه و جلورا دما مابون آوان هات دریش کرن. جبر سدما بوری اجانس لیکولین فضایی امریکی ناسای شاندنا کشتی فضایی کرو ده یاد هات پایین کو بکوه شونا کرو نه جسباتا 1025 و حتی مها آداری پاش و خست. جخوا دمها آداری ده و هر دو استرونوت امریکی و وگرن عرده. بله چوات زانین که دواری استرونومی ده زانیاران بخواه تخمین خود که لگوری دیمن و آگاهین که لسر عزمانان سر فضایی برهف دکن تخمین دکن لسر عزمان روی عرده و هم بویرد سال 1025 رو بدن. انگو هنک دیمن و ورین کشاندن مروف دکارن بچاوه نورمال لوان دیمنان تماشه بکن. ورن ام چندکی جوان تخمینین که سال 1025 ده ورن دیتن ام بینن وره پار و بکن مد درباره ویده وی دوسیه آماده کریه. د سال 1025 دوی گلک بویرین لعزمانان چه ببین کوم روف به چاوان دکاره ببینه لی گلک زانیاران جی بفکارن کو زیده بونا پیکان انگو ستلایتان دکاره کو لپیشیا دیتنا وان دیمانان آستانگی چه بکه. و د سال 1025 ده کومین ستیرین بدوف این بناوی کوادر انتید و دنیوی مها مجداره ده حتی د سپیکا سال 1025 و جعزمان عرده در باس ببن او ورندیتن. دور هری باش لگوری زانیاران اگو دکاره وی دیمنی ببینه باکور عرده انگو لبشا باکور عرده حتی نیزیکی اکواتور جی دکاره وردیتن. زانیاران دبی جن جبوکو اف دیمن باش ورندیتن دوی مروف جسری سبه بری درکتنا روژه بچن کلیان بجی شیار ببه و دکاره وی دیمن ببینه. تیگوتن وی جه 20 نیسانی حتی 21 گلانه اف سترم بدوف وی لحرمن باشور اکواتور جی ورندیتن. هر وها ده 14 نیسانا 1025 ده وی هیف وره گرتن. اف بویر دکاره لوکیانوسا پاسیفیک هر وها لپارزمین امریکا هر دویان و لأوروپا و رجاوه افریقای جی دکاره وردیتن. هر وها تی پایین کو گرتنا هیوه ده هفته ایلونا 1025 ده جی رو بده. لأوروپا، افریقا، آسیا و استرالیا جی دکاره وردیتن. زانیاران دبیجن بلا فکارتی کسی چه نبش بر ورودان وان بویران. جبرکو انگو ترست بلا چه نبه کو هین کور آن گرستی روکشی بکوین سروی عرده. وکدن زانیارین استرونومیه گرستی رکه مینا گرستی را عرده کشف کرنه. افجی مینا عردامه دناوا سیستمه که روژه ده دناوا و سیستمه ده دگره ناوی وی سیستم روژه پروکسیما سنتوریه. بله نه درباره چیکرنا درونان دم دزانم گوچین یک جوالاتین هری لپیش د چیکرنا درونین بازرگانی انگو درونین سیویل ده خودی برهمه و دگلک بازارین جهانی ده برهمه ویتین پاروکرین جبرکو وکر فرانسا کی تیش نشاندان
چین یک جوالاتین هری نافداره این بالفرین درونان این بازرگانی چه دکلی جهانی اف تکنولوژیا چینه کتی بازار گلک ولاتین جهانی و یک جوانا جی دولتین یک بوین امریکایی جلورا دولتین یک بوین امریکایی دهول دده که با امبارگو و سینوران لسر کرینا درونین چینی دینه امریکایی جبو سپاندنین آبوری لسر بازرگانی تکنولوژیا چینه دسپیره سدمین اولکاریه یعنی انگو سدما سپاندنا وان سینور گرتنا لسر بازرگانی چینه سدمین اولکاریه نشان داده جبرکو چینه جسدی هفته جبازار جهان یا درونان بدست خستی امریکایی دترسی کو باندوری لبازارا نفخویجی بکه بردفکه وزارت کارین در و یا چینه ماو نینینگ دیار کرد که امریکای سدمین اولکاری دکه هنجت که مداخله همو کاریبارین بازرگانی یه نونتوایی و کرینا درونان بکه لیجی لورا امی مافین خواه ین رقابت بازرگانی سربست به بریارداری بپاریزن تی تخمین کرن که دمها آداری ده که ریوبریا امریکای پشتی هلبجارتنا دونالد ترامپ و وی آلیه ده به بریار خواه اشکره بکه و چی سپاندنین آبوریه لسر چینه دینه شیورمندیا تکنولوژیه یا امریکای دو بیجه چین بریا تکنولوژیا درونان دکارش دور و کنترل بکه و دست باویجه گلک جهن جهان جی جلورا و اولکاریا نتوی یا دولت یکبوین امریکایی بخ خطریه بری دناوی هفته دش بر همین زانیاران و هر وها آگاهین داوی زانست و تکنولوژی تخمینا گلک زانیارین استرونومی و سترناسانجی درباری سال 2025 ده مهنک تشت هنک آگاهی مهول دا امبرهف بکن اما وی خبات بردوام بکن حتی برنامه یکی دن بمینند خیر و خوشیه ده دن باش برنامه زانست و تکنولوژی برنامه زانست و تکنولوژی